Ok, evo ovdje ćemo da prikažemo spravu koja se zove leg extension ili nožna ekstenzija, kako se ona koristi za jačanje kvadricepsa prednje lože. Imamo ovdje u spravu, priđemo, sednemo. Ovdje koristimo ovaj osigurač tako da mogu da pomeram ovaj deo napred ili nazad. Ovdje možemo snimiti brojeve. Imamo brojeve od 1, pa ovdje su na ovoj spravi do 7. Kada sam u najvećem broju, tada je sprava spremna da me primi, da mogu da izađem i da mogu da se vratim u spravu, tako da lako mogu da se menjam sa mojim partnerom. Kada sam u broju 1, to znači da sam spreman da radim vežbu. I sada sam podešen. Treba podesiti samo stolicu, tako da mi kolena lepo stanu na ovaj jastučić. Ovo nije dobro, ovo je otprilike dobro. I možete ovdje vidjeti, ovdje imamo brojeve sa strane. Evo ih brojevi tu. Od 1 do 6, to je veličina. Ja sam neka 4 ili 5, evo ga ovdje osigurač s ove strane, tako da možemo da pomeramo sedište ili nazad. Ovdje ovaj osigurač služi da podesimo kilažu, ja ću staviti neki 15 ili 20 kila, preporučam neke kilaže za početak i imam ovdje početni položaj. Vežba se radi tako što radimo pružanje, vraćam se, opružam, zadržim, polako vraćam. Ako mi ne odgovara položaj ovog jastučića ovdje na stopalima, imam ovdje ovaj osigurač koji ću da izvučem i onda mogu da pomeram ovaj jastučić tako da mi bolje legne na stopalo. Vežba se dakle radi. Idemo prvi položaj aktivan i polako idemo nazad. Skroz do kraja zadržimo i polako nazad. Skroz do kraja i polako nazad. To su neke osnovne varijante. Ova vežba se radi tako što se radi 3 serije po nekih 10 do 12 ponavljanja. Jačamo prednji mišić buta, odnosno kvadriceps, popularno zvanje.